Om Swastiastu. Oke, sampun wenten siki niki beli siap Pak Ketum. Hadir nggih. Suk semua. Om Swastiastu. 3 orang. Rahajeng rawuh pamiarsa sinareng sami. Lima nggih, Om Swastiastu. Titiang jero penyarikan duran batur iki ke katugasang bahasa saya sareng Pak Ketua niki. Ten dados ngawang-ngawang niki sareng Pak Ketua Supartike niki. Ting rahinane mangkin tiang ketugasang memace cerpen dalam rangka niki episode ke-100 membaca cerpen online acara ini nika. Maca cerpen online sane kadang saking suara saking Bali. Nah niki menyambut HUT kemerdekaan taler ya. Ki wau ketiga sane miar sayang antosang dumun rahajeng Om Swastiastu beli jero Eka Sudirama suksema sampun nyarengin kira malih niki 4 petang diri niki antosang dumun putus diri ring rahinane sorene puniki titiang jagi ngewacen silih tunggil cerpen utawi cerita pendek membahasa Bali saking Pak Madi Sangrel niki buku ring Bir Bali. Kebetulan niki buku kumpulan cerpen niki judulnya nih Bir Bali. Sane jagi pacang wacen tiang taler Bir Bali. Kenten Neng antosang demun niki wau sareng pitung diri rahajeng rau sareng sami kenten ang ditembus 10 orang demung nggih niki suasana kemerdekaan nggih nanging Covid iki tenakeh ten wenten lomba gerak jalan ka di dumun ten wenten lomba makan kerupuk kemerdekaan yang berbeda dan nggih mangde sami kata apa dehang Om Swastiastu jero nopri Om Swastiastu beli bakti we becik jero nggih suksema aduh antosang demun sane lianan niki jam-jam sibo sebenarnya niki jam 4 niki jam sibo niki jam yang tiang hari-hari biasa niki deadline niki niki program saking suara saking Bali nggih majalah suara saking Bali komunitas suara saking Bali niki sampun memargi pang 199 sane waktu niki sampun siang dase sia sane sampun wacen mangkin ring episode 100 niki sakreng akeh gitu sareng 5 nggih Adi Kupit Batur arisang pun pelingi jerone nggih suksema male bos tenang suksema sampun miarsang niki Adi Kupit Batur sira niki wastan kintane ledangang numun
niki beli putu Supatike durung nyarengin niki. Kantun liputan, kantun sibuk adanya niki yang swaginanya nih. Ringgalahe sande becik puniki sekali aturi wau tiang jaging wacen buku kumpul cerpen ya, cerpen bahasa Bali sande keketus ya saking kumpulan cerpen lan puisi Bali anyar Bir Bali. Pekaryan Pamade Sanggre. Kia sampun lunas lugra niki sareng keluarganya nih wau. Niki bibi tiang kentenang sareng beli putu Supatike mangde wacen kene masih nggih sampun margia ampun kenten. Wonten niki ya niki Bir Bali niki terbit tahun 2017 ya. Angin ngebading pun tiang-tiang iki. Terbit 2017 kawedar saking Yayasan Dharma Budaya Banjar Gelulung Sukawati Yayasan Pak Made Sanggre niki. Niki ring kawentanan buku puniki yang paling kenten sarang cerpen sane memuda Bir Bali sane dados judul bukune puniki. Niki becik sesuai temanya nih sarang kemerdekaan sane mangkin. Nggih. Santukan ampun akeh niki sareng akeh. Wau boleh sareng 11 malih sareng sia. Nggih mangkin margi ampun. Tiang saking mangkin ring batur, ring biru. Ya bulan Agustus sase karo kantun dingin-dingin niki. Nanging wau enten rencana jam 3 yang siaran langsung nanging metunda. Agak kenten wenten anu gede. Nggih. Mangken mulai nggih. Ring idadane sareng sami titiang jage pacang wacen cerpen utawi cerita pendek mebasa Bali. Memuda Bir Bali kekawian Made Sanggre. Sajroning geguyon tuak kena ke sering ke bos Bir Bali nanging kak tewel setata ngorahan tis punika Bir Bali. Yening sesetakenin napi karena tis punika kasengguh Bir Bali ragane sering mendep mematu. Ring sapu napi ni kesautin antuk kenyam bibih ni manis tur mekejit aneh alisnya ni uban kama duluran melintir kumis cenik kadi ikut bikul tur ngembat jenggot lanying kadi jenggot kambing. Ring sapu napi ni kesautin antuk gending sesimbing utawi gending pangrumrum mata tangisan sering taler pesaut nyane tawah-tawah ten keni antuk ngatiang. Bir Bali. Bir. Meriki tumbas Bir Bali. Bir Bali. Bir. Sapunika kak tewel nanjang dagangan ragane ring tajan, ring bali-balian, ring pasar, ring dije-dije ugi ragane nenten kajehan. Tis punika melakar antuk buah biu batu tasak. Kabejak antuk don ambengan ngude mangda gelis palas batun ipune saking daging biu batune punika. Raris kacampuhen gula punika lan toyo tur kalablab. Sesampun gula pasir punika nyag madukan ring toyane tur kadayuhang punika sampun dados tis. Rasan ipune manis, nyenyap sade sepet akedik nanging pangid. Dawag odalane ring pura Bukit Buung tajane ramil pisan. Katah undangan bebotohe saking kota ngerauhin sami negakin mobil sedan kadi konglomerat. Kocap punika anggota seketajen gaginane wantah matajen kawentenan seginadina yening wenten anak ngundang ragane sane ngadang tajen tur ngundang inan-inan bebotohe sakuwo Bali. Sat-sat hidup mati ring tajen. Manut suara angin, kocap seketajane becik-becik sarang polisi.
Suryane makeliap uap. Angine nek ngerana yang jagate melekpek opek. Babotohe nenten ngitung opek. Sane setate kaitungang wantah toh menang pis lanjina. Cok 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 cok. Sapunapi sapunika mageluran nang saking dangin satang kalangan. Gasal 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 gasal. Saur saking dauh satang kalangan. Dagangnya sami bengong. Tan wenten anak metumbasan, santukan sami pagerudug ngerunyung nonton siapa mempalu. Masiat mati-matian aja kepeturu siap. Kak Tewel terlalu bengong. Tan wenten bebotoh numbas bir Bali. Rambangan ragane miber ngumbare sekadi sesapi ning indang pamput mencek gering indi kelawas dawa geragane sareng ring revolusi perang kemerdekaan siu 145 dumun. Tahun siu 146 ragane polih tugas ring desa Bontangyang. Wates jagat badunge pinih sisi kaler. Balernya ini jagat buleleng. Irike kaleri matemu kaler. Santukan manut sima dersta bulelengi. Ring dija gunungi irike kaleri. Yan danginane ring danginnya nih jagat bangli. Dauhnya nih jagat tabanan. Yan ning kawentenan jagate aman. Nintan wenten patroli polisi nikah. Rauh ring Bontangyang. Para pemudane elah Risapunapi ini mepatungan makare rujak. Utawi ngelablab keladi wiadin selesawi. Sarang-sarang ring para wanitane. Namunin tanggal 17 Agustus, para pemudane sani poleh tugas menjaga mekumpul ring tegal pondok nang srininge dangin desa. Tu Tewel sapunika wastan Pak Tewele duk punika ngentahang mekari nasi goreng. Kewala ke manten. Sinah ninten becik kadi nasi goreng ring kota. Makire ngajeng sarang-sarang rauh para wanitane ka antar oleh jero gadung. Rabin Dani Igusti Nyoman Kuanji, kepala pasukan Laskar Rakyat ring desa Bontangyang. Niki bir, anggon nimpal nasi gorenge jero gadung metudingan ring para wanitane sane makte botol bir. Kanggyang bir Bali, sapunika luh kompiang nyambungin sinambi menjuhang botol anek sada kenyam ketampinin oleh Tu Tewel. Taler makenyam nanging sada kimud taris nguntul. Para wanita lianan, ni Srining, ni Krinu, ni Soko, ni Sapleg, miwah ni Rukin, sami nyerahang botol ring para pemudane suang-suang. Mungguing kajejegana tan kaciwa. Nanging sayang, ampura. Katah sane keni gondong. Bir Bali. Sami kedek pabrian. Kanggoang bir Bali. Yan sing kanggo kemu dari nikah. Gandek. Apang man bir Jawa. Roti, keju, sarden, ane jalan-jalan. Dia gadung masemu guyu nanging sat make mapingetin para pemudane. Sasrat jero gadunge ngenenin ulu hatine Tu Tewel. Tumuli nyaurin ngasab ngandap ngasor. Nanging sumekan kapiragi sareng sami. Ah, tiang mula wantah wong Bali. Kanggyang tiang bir Bali. Yan tiang. Ane demenin tiang. Yan man susu Bali. Sahur nyelag irajeng. Pemuda cenek cekrek. Magigi mas akati. Timpal-timpal ipune isami, ienu, isrinteg, iantem, isongkop, ildurya, kenyem-kenyem masem ngadesem. Nah, ini marah ya. Pesawatnya pragat mebatis bebek dogen. Nempetin. Jero gadung kedek sami kedek. Tur Mas Surya kaditan wenten jeroning perang. Angini mampah. Sada barat ngampehang punyan dap-dap sane kangge ngayubin punyan-punyan kopi nih. Daun-daun dap-dape sane kuning makebar pas liwar nentan uningin nering dija
tur malih pidan jagi ulung. Sumalih kadi nasib para pejuangi, nenten uning ring dija. Tur malih pidan jagi lampus keni tembak musuh. Nenten doh kanten paksi keker nambung makeber ngender paksi ikyuh sane sampun dumunan nambung. Lauh ring tegale selat pangkung, keker lan kiyuh punika masubara binal, maswara binal saling saurin, menawi iring mangguhing para pemudane lan para wanitane egar macanda saling sigit, itap manying-manyingan. Sasukat punika, lihat luh kompiange sayan paek ring tu tewel. Nanging tu tewel ngejoh-ngejoh mata sing raga. Santukan ragane uning dewek ngempi saking doh. Rumasa nenten patut melaksana sapunapi sapunika ring pedesaan. Samaliha idap ragane sampun mategul tanpa tali. Jero gadung sane karasayang kadi meme sane ngelekadang ragane. Tu tewel polih orti. Kocap luh kompiang gumanti saking tampak siring gianyar. Sampun lami magenah ring carang sari ngereh karya maderep sarang timpal-timpal nyane. Sane 6 dina rauh ring Bontangyang ngelokin pernah reraman nyane sane saking zaman Jepang sampun mapaumahan irike. Dawag penuturan pemuda pejuang ring Bali, ring wulan Mei siu 100 petang dasa kutus, tu tewel sarang taler sarang. Ragane bergabung sarang pemuda pejuange ring desa Sulangai Petang. Ragane sampun suwe pindah merike. Tentara nikane nyengguhang boya penurunan, nanging penyerangan umum. Pemuda pejuange sane turun raris katahen ring belah kiyuh. Wus punika pindah ring alas bahe. Pini ungkur tu tewel pindah ke penjara Gianyar, irike ragane poli orti indik cecakangan ragane sampun nganten. Tu tewel setengah ngugu, setengah nenten. Santukan sampun mejanji pasti malalapan ceti ragane. Nanging orda punika ngerana yang sirah ragane ngelempuyang. Tangkahnya ni neruktug angkihane luntang. Nampak pengakuan kedaulatan ring 27 Desember 100 petang dasa sia. Katah para tahanane bebas tanpa proses. Tu tewel taler keluar, bebas. Kapangguhin karang paumahannya ni dados Tegal Ambengan, pisagan ragane olas nartayang. Bale miwah sanggahnya ni sami katunjel oleh pelopor PPN. Kaenter oleh anak agung Opas, sane dados wakil perbekal duk punika. Sapunika taler umah pejuangnya lianan tanwenten luput, akehan wiadin kidikan sane katunjel. Nenten puput amunika, sane banget nyakitin hati para pejuangnya sane majuang ninggalin desa. Soroh nika ne maosang nyingkir. Kurenane sane kutang jumah kagodo kaparikuse oleh pelopor PPN. Sekadi anak meduman, para pelopor PPN punika milihin siki-siki. Wenten taler raris kajuang, kamaduang, kanggen somah. Tunangan tu tewel Nimade Sukri sane sampun mejanji nganten ajak tu tewel yen sampun jagate merdeka kajarah kangen somah oleh Pak Jiger. Pak Jiger anggota polisi Nika sane ngoregang para pelopor PPN. Wenten malih sane anggene nyenggehin ranah. Para pejuangnya sane kasumpahin ring pura desa, kocap mangde sampunang purun ring Dewa Agung. Sapunika daging sumpahne penggageng saking pemerintah pengangkat Patih Rauh Nudio. Tiosan malih para pejuangnya kausang mabanjar katah sane rarud maumah ring Badung. Miwah wenten ring Jembrana. Duh, kadi sesonggane sampun ulung
teteh jan tepen pengiris. Nandang sengsara kade punika. Tu tewel rumasa ragane tanpa guna, malih maurit ring jagati puniki. Metu malah nyane inguh, bingah binguh, papinah nyane kabiat kabiut, saget eling saget tan eling. Lumrah kabaos sakedap meling. Ring sapunapine metu somah nyane soleh-soleh. Nahenin ngulur kucit mawadah keranjang, kadi ngulur paksi titiran. Anake akeh kedek pakrikik santukan suara sane rauh saking pangulur kedise boyo kuar ketengkung nanging kuik kuik hehehehe. Nanin tu tewel ngelindang gelindang matungket bangkiang ring sawah. Kadi mandor proyek mereka buruh makarya. Rauh ring jagati mereren. Rauh ring sawah sane medaging padi sampun mabuah gadang-gadang. Ragane mereren. Sane mederbe sawah sedak ngulah kedis katangkepin tur katuturin. Bapane, ada je ulah kedise. Mendija tunden petingane perite bondole ngalih amah. Ya sing bisa mula padi, sing pedalem. Bapane nyak dari kedis. Ya pasti sing nyak. Anake ane ngulah kedis punika kedeknya ne katuntun. Tur mapinah sangkan sengsara mahebara sane nibenen tu tewel. Mawinan ragane masolah tidong-tidong tan wenten anak sane misadia mangde pole sengsara kadi sengsaran tu tewel. Tuh dewa ratu. Kanton dauh pitu botohe kari emban teteg ring kalangan tajene. Santukan akeh ayame durus mapalu. Wenten kalah wenten menang. Sane kalah lah cari kalah. Tan wenten sane memengkung tanya kalah. Malih abos-bosnya ne sarang-sarang matumbasan numbas ajengan api luwire sane menang naurin sane kalah. Paras-paros ada dini ada ditu. Dagangnya sami lais. Taler bir bali dagangan Kak Tewel lais. Kak Tewel mas sebang patut ngayahin anaknya metumbasan sekadi anak seger biasa. Disampune wenten malih ayam mataji, bebotohe sami ngungsi kalangan tajen malih. Wenten anak tuna bunga, nampekin Kak Tewel matumbasan. Kak Tewel alon nakene. Gus, dadi nyanta pesan tepuk pekak Gus matajen sing masa sekolah. Tan Kak, yang sampun usan kuliah. Dadi gitu. Kena-kenahang tiang apin tegehan pesan masa sekolah pamumpun masih lakar ngalih gae. Mumpung ada anak olas manggae. Gae apa tuh Gus? Niki gae makuli ring seketajen. Oh gitu. Terus yang ada gae lenan. Gae niki yang kangpis perjani Kak. Kak Tewel siap. Mali ajahinna nutugang ngeraos ring teruna punika. Sada alon-alon nanging seken kadi anak ninten ngeraksa sakit. Kadi sakit sane karaksa. Kini Gus. Tajen cabeki, kocokan, ceki, apa aja ane madan judian, ento meranen pisan wisiane. Yang suba kaliputan judine bakat tohin. Momone ento ambek raksasa. Dadi nih, yang anaknya memurtoh, walau ia rambek. Masalah kadi raksasa. Kentan Kak? Bener. Apa buen jani ke bawas masa kali yuke. Pancem mane ane patut kelidin. Napi nih ke pancem mak Kak. Kene Gus. Yang Gus nyak seken ngeresepang, peka lah kang ngurahin Gus. Seken pisan Kak, tiang dot nawang, napi Kak? Tumben tiang ningah. Kene Gus, pancema, pance ngaran lelima, artine mane ane lelima, luwire besik mamoto. 2 mamunya.
telu mamadon, 4 mobab, lelima mamaling. Nah gitu nyen Gus. Men kengken nih kak artinya kak kari peteng tan kapinah bantiang kak. Kini Gus, yen bedahang peka nuturang. Kini besik yen kaliputan banjudian ento madan memoto. Momone bakat tohin. Bakat paguwunin, momone ento ambek raksasa. Dadine yen kaliputan ban raksasa tusing nawang lebah tegeh. Lebah kaden tegeh, tegeh kaden lebah, pelih kaden beneh, beneh kaden pelih. 2. Anggon ngelimurang kalahe, wiaden anggon ngelekahang liange bahan menangi. Lantas meminum minuman, apa buin kanti punya. 3. Merasa enu kuangan pangelimur bahan kalahe wiaden kuangan melekah liange bahan menangi. Lantas ngalih pangelimur lenan, madon. Makluh-luhan kaliputan dening semara dudu. 4. Lantas sawireh gelare subetlah anggon nyewuliang ngulurin ambek keraksasane pesu itungane mobab. Ngadep janji kemomai. 5. Sesubaya tusing ada anak ngugu pesu lantas itungane nyorah memaling. Sama wiaden memegal. Yang subek itu Gus, pak subetongos kawahe. Ane sekale, ane madan pangkeng. Pangkeng, wiadin bui. Wiadin penjara. Nah, gitu anaknya mau sang peka kewale ngojah bawa sang wikan Gus. Aduh, duh. Tulungin, aduh. Sapunapi kapirage anak ngeling ngerod katulung-tulung. Tajene uog. Botohe sami mas liuran. Tuna sane ajak ngurte oleh Kak Tewel melive nampekin genah anaknya mas liuran. Kengken Gus, aneh kemudian tuh pitakan Kak Tewel. Sampune tuna kajak ngurte saking tuni rauh malih. Nak kene taji. Duh, dewa ratu. Tunane runtak nyawa nih. Nyen to Gus, men kengken unduk nih. Nika timpal tiangnya ane pedas nepukin ngorahang tiang kak. Nika bos tiangnya makembar. Ngembar siap aduan ragane. Dugas lakar nyambut tiang, ragane sedak mepalu maruket. Jeg ragane nyerot ulung ring tengah kalangan tajene. Bah bung kayak. Tadi siape mak kedua mepalu maruket ring tangkah ragane. Punika awinan ragane metatu rahat. Pisan ring tangkah rauh ke basang nyane. Tunane ngejar kadi anak buyutan santukan takut nyane. Tuh. Tadi bisa gitu Gus. Tiang ten uning kak. Jek tawah pisan kak unduke. Sampune suwe maka kali siap kadi lakute saling anggutin. Tadi setunane ngelanturang malih. Nika kak. Botohe sane tua-tua mau sang kocap bos tiange nike bes gemes ngadokang siap. Yeneng siap aduan ragane menang, terus seger cek malih adokang kanti pindo ring sapunapine ping telu kadokang ring dinani awai. Tuh, gemes nih teken ubuan. Sengelah pengerase. Kak Tewel mantep bau. Nggih kak. Akeh anak imam pada apa men nyentuh bos Gus ger kenten anaknya mau sang napi Pak Cager, napi Pak Liger, napi Pak Jiger yang ten cucut nak kenang kocap pensiunan polisi dumun sane paling gemes nitik-nitik takanan para pejuangnya. Kak Tewel mendep masih dakep minger-minger ragane minahin. Sampun janten mekanten galang apadang ring papineh ragane. Sinah Pak Jiger punika sane keni bencana. Kabencana antuk ayam ubuh-ubuhan ragane.
Ingat malih katewel ring indike pun dumun-dumun. Baris sirahnya nih pengeng uyeng-uyengan. Gumini rasa mabading. Bir Bir Bali. Bir Bali, bir Bali, bir. Kumat balik penyakit ragane. Peninggalannya nelik dumilah, ngelih-ngilah. Muane barak ucam kadi adem. Sampun angkian ragane mang segan. Seke kedek kenyahnyane deg-deg. Tumuli masa sambat. Halo ginawe, halo ketemu. Ayu ginawe, ayu ketemu. Tekap dente. Tunane saget jaga melahip. Katarke Kak Tewel ngelaris kumat penyakit ragane terus ngelantur. Digelis Kak Tewel ngisi liman tuna punika tur nuturin. Oyong, Gus. Pekak sing kengken. Nggih Kak. Tunane mesau takut. Gus, pekak sing lah apa? Anggon ngupahin Gus bahan anteng Guse nongosin pekak uli tuni. Nah, ini pekak ngelah gending bahan pekak nuduk. Gus bang pekak anggon gegendingan iseng-iseng di margini. Sapunika Kak Tewel sada kenyam sinambi melintir kumis lan ngembat jenggotnya nih. Nggih Kak, tiang nunas ledang Kak. Tunane rumah setakut malih Kak Tewel mekanten kadi ngentegang bayu sabda idep abos-bos tu beli matembang. Apang tluong matingkah laksana ayu. Ada mayuang raga nanging make wahin gumi. Ada suod mayadnya ngawe raharja. Mula jagung masih jagung ane pupu. Yening padi pula. Padi masih padi pupone. Tuara luput manut titah karma pala. Wus batembah Kak Tewel makanten lesu. Tumuli mawali negak malih ring tongos nyane wau tur bengong. Turunane bengong. Sane lian miragiang taler bengong. Bengong. Sami bengong. Sukawati panglong pisan purnama kedasa 17 April 2003. Inggih. Wantah sapunike cerpen Bir Bali kekawian Pamade Sangre. Iki maestro sinampurayang yening ketat kala titiang wacen wenten ten manut kinten. Yening niki sampun akeh sane maosang Bir Bali niki cerpen Bir Bali niki sujatine wantah napi pengalaman pribadi saking Pamade Sangre. Niki Pamade Sangre ya diastun wantah pengawi taler ragane wantah pejuang taler. Pamade Sangre niki pejuang sane sareng ring kesatuan yang taniwang titiang ring kesatuan I Gusti Ngurah Rai dumun. Jadi boleh berjuang lah. Nggih. Jadi niki becik anggen refleksi ring nganutin niki nemu 17 Agustus kadi mangkin gitu. Nggih, sapunapi bernegara mangdatan ya over kuasa kadi nika. Nggih. Wantah sapunika kirang langkung titiang ngwacen cerpene puniki titiang Mas Gangana Sinampura. Iki selamat ring suara saking Bali sane sampun prasida ngemargiang acara kadi niki sampun sane episode 100 dan 100 niki kerayang oleh sekat 5 diri pegiat sastra Bali modern. Dumugi je saking kawentenan niki sastra Bali modern luwene pasida bangkit prasida merakyat ring sejeroning masyarakat rakyat Bali punika ring krama Bali ni mangda sayan nincap, sayan akeh sane ngewedar, ngewacen, nyurat mangda prasida becik malih. Pak Sangre niki silih tunggil sane sastrawan sane lingsir sane pun sampun almarhum ya niki penting kadi niki kawentenan niki. Nggih, wantah sapunika sane pasida katur
bawang-bawang ke Sunda Batur di jukut kangkung me sambal sewe. Apun ikut titiang matur kira langkung titiang nunas gengerene sinampur. Om Santi 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 Om. Suk sama mereka.